Pas pred ogledalom. Nekada davno živio je jedan kralj koji je imao ogroman dvorac, ali je taj dvorac bio dosta čudan. Iznutra je bio prekriven ogledalima, po zidovima, podovima, stropovima, svuda na tisuće ogledala. Jednoga dana, kada nikoga nije bilo u dvorcu, odnekud dotrča neki pas i uđe u dvorac. Iznenađen nepoznatim mjestom, poče se osvrtati oko sebe. Na svoj užas shvati da je okružen mnoštvom pasa. Bili su posvuda i bilo ih je bezbroj. S namjerom da se zaštiti od njih, pas im pokaza zube, no u istom trenutku i ostali psi pokazaše zube. On poče režati kako bi ih zaplašio. Kao odgovor na to, svi psi oko njega počeše režati. Vidjevši to, pas je već bio sasvim siguran kako mu je život u opasnosti i započne lajati. No čim je zalajao, i ostali psi počeše lajati na njega. Što je on jače lajao, to su i oni bivali sve glasniji. A da je samo jednom prijateljski mahnuo repom, svi bi psi iz ogledala uzvratili i to bi bio srdečan susret. Razmislimo. Jesmo li i mi ponekad poput ovog psa? Kako se ponašamo prema drugima? Branimo li se? Zlonamjerni smo? Ili pristupamo drugima s dobrotom i poštivanjem?